voilà ene suntu ko on ɗum waɗi an kono walli maɗo ko golle ma o ɗanagol kande ɗo ka ene min meɗata kami ɗano ene min Ayan. meɗata kami fawto koto yere tawti Ayan. accitanede kami fawto a fawto joni ko a fawtaki han ayan ko Allah defuma kon ƴetti ɓiɓɓe kanuɓe jonnuma e nder nusudu a lorrilan kono a hettay a lorrilan kono a hettay a haɗilan jawdi kono a hettay an a haɗilan yuura a haɗilan otoje e mbuuɗi yogol hajju ɗum fo a haɗilan koko wonɗon jonnede mbuuɗi ɗo fof Allahu nana Akbar. ñaama fof muɗum messe sanu faro goto iɗa andi sanu faro gore mon ɗa goreyan kon wari baɗirawo makko on ari on wonɗo leyɗe ko honɗum waɗimo o Allah no andi on no arti ɗo hiɗa andi on no mari jawdi no damni galleji sa yonno dasa otoje hande a tawa ɓiɓɓe fof na goto ngal paygal maɗa no jooɗi kan e suudu ɗo e wardo yimɓe ɓaygal men nedima andi ndi newɗaɓe ndi ko numéro ndi jiima kanugui ngi nde goɗɗiri ngi ka suudu ɗo hunde o ɓokka o ɓakka heɓugol ɗo ɓiɓɓe ko heɓi wo ɓiɓɓe sa yi ɗum ara fewti a hukkinta a fewtinta goɗɗo no ƴetta min de sartu mardura mo gaɗina ɓettutude nder suudu ɗo gandi kono yaltinoɗan ko suudu ɗo wallinimi ka ɓoggi ɗo o fiyo mi ƴettende so kono maymi tawi wona ko gasata ndaare kadi ko maƴƴin ɗallan e hoore ɗoygol langol min mi gaynata nde sardu mardure mo Danago tun ganduɗa ɗo. mbuuɗi ɗe ɓay ɗon jaɓira mbuuɗi kote o kote ɗon jaɓira mbuuɗi An. min mi gaynanta ko wonda lan ko lorrude a hette on hettay ɗo ko haɗuɗa lan ko jawdi a hette jardare hakkude Allah a haɗilan jawdi kono a hettay jiwo enen ɗiɗon daray Allahu akbar hi ɓe oto jaram perde ɗi e ɗi mbuuɗi non Allahu akbar baɓe kombo on jarama e baɓe mi faala en yewtu o tami iwron kori jang ko honno waɗi acci mi heɓa komi foofa min ko woɓɓe tawi lallan jooɗi to ɓe ari ɓe seeɗa ɓe piyamɓe e min mi wayruno ko min ari ɗo fi jiwa mon on e wadduno o kalan jiwa mon on joni ko honno waɗi woɓɓe tawi lan to woyilan jattude ɓe ɓeygu woko kanko ari ga woko kanko wona hokkede jiwa mon ɗum noon ko honno waɗi ɗum ko haajuma noon a wata jokkude min mi jaɓata yawre mon de min mi jaɓata ɗum fes ner hakkumi Allah ƴa ko ɓe ndiyan yehi accimi woni ƴamande kono mi wondiri Allah e guerda si Allah jaɓi son sikki ɗi nayan ɗi mi woni yeyde mi jonna on ñamon son sikki ɗum yaray ni mi wondiri Allah e guerda na onon ko min waɗi Bappa Sanforo ok hari koko mi iwi kon Europe mi ari ɓawɗo gorejo an ko minen fof ko minen gollidata minen wadda business Dakar kanko ɓiygu makko min noon yo wallan mi jomba kanko ɓiygu makko mais ɓiygu makko on andi ko pullo Fuuta ka meɗen on yeehi oyni woɗo yomi jombude Dakar toon haade min momin araka village amin ga mi jomba wala mari hakkille mo fanno jombude wallahi ɗe mari mo ɗum ɗon gafata min leggal ko ngal neeɓe ndiyam wo ko ngal wotatano a jarama wallahi Allah a waɗi golla min so aran ɗo o ɗaɓɓi ɗo ɓeymo walluɗon mo ɗaɓɓi ɓeymo hara o weltanaki hara hay min tigi wonduɗo e makko mi weltanaki mo ko hayni mi heɓayno helore wallahi mi heɓayno helore ka nder saare ko ɗum min tawi ma min hewta ɗo hannde on jarama fanno o walluɗo men no kadi ɗum la wax rek xam naa ne maa ngi for tuuti ci li ngeen di laax ndax dèjà sama soxna si moom pël la dèjà non gis naa moo tax damay xaw a sàcc tuuti ci li ngeen di wax soo gisee na ñu gunge ko du dara lu dul rek encouragé ko parce que ba mu ñëwee wax ñu ne moom dafa bëgg soxna ah sama jabar dafa proposé ne ko lan moo la tere nga dem dëkk ba wallahi te loolu solution bu baax la ma ànd ci nag loolu ànd ci ak moom ne ko loolu moom yow kese sax doo dem mais dañuy sol suñu dàll gunge la ànd la ba dëkk ba ñu gis ak sa nijaay mu utal la soxna su baax ci dëkk ba ma ne ndax xale dëkk ba gis naa ci ñoom yar ak teggin ndax moom mii wan na ma ko moom mii wan na ma ko ci gàttal macha allah gërëm naa ko sant naa sëñ bi man yéen laay gërëm jërëjëf yéen ñi am xalaat nekk village la war a ñëw takkee fi jabar te man mii rakku baayam
su ma bàyyi woon fii man mii di yaayam su ma bàyyi woon fii takkee fële man de dinaa fi am kàddu yu ñaaw ndax waa village nañ ne man maa sàggane ba ñu mayee ko foofu te man fekkeewu ma ko yëgu ma ko. loolu mooy génn xet loolu mooy génn xet li ngeen def nii yàlla rek moo leen di fay. jërëjëf wallahi kontaan naa te maa ngi lay ñaanal di ñaanal sa soxna. ñu ko doon nag nit ku baax nag tamit nit ku baax te yaru wallaahi parce que nit ki moom su baaxee ci yow rek doo ko seetaan muy dugg ci yenn yi ndax xale yee ma gis fekkat dañ maa doyul bappa ko feeɗon ɗon joni ko yo wallito men ɗum ɗon o ɗum ko joni woni wattade paɗanɗe mi yamiide misinne joni woni nadde hoɗo joni meɗen heeɗi on inchallah minen kadi meɗen faala yaltude ɓe waɗa visite sa village o machallah non ko bappa sabi koro kamɓe woni wondirde village man de fii dëkk bi ñaax na ma trop man dëgg yàlla machallah fii moom yaakaar naa damay mu ñëw ut fi terrain allons-y on va visiter la ville wax dëgg yàlla joni mene men yawde ɓeɗen visite ara men accie jungo mo min yiɗa noon neɓoɗaga hay ko fii ɗum tum addi men ɗo siɗon faala koye nder balɗe tati wonde ko ɗum ɗon noon ko ɗum men faala wallahi ko ɗum men faala waaw wakay joneraw jara ene labatalki andu watta ka mangoy ɗo alaji sanu foro hakkunde ngalla miɗo hoccito ɗo lekkoy amma ko ba helli daari golle ma anne cukalum ko duuɓi 15 sa yewtodiri noon ka mangoy ɗo waɗa honɗum tawi ɓiɗɗo mala barki ara yangoɗa ko an noon watta ɗum ɗon e makko sukaɓɓe naya jalamɓe hakkunde ñalla kono na sukaɓɓe joni abbola min mi yewtama labatalki la wewli hande la welti hewa mum ala no da rawniti sa baɗa no arti o iwri Europe o ari ka saare o wi toon o ari ka haa ka ɗuma ɗo oye wonɗo leyɗe ko kanko tigi ari janiniɗuma ñamde ka areɗano mi jalɓiri no ida jalbi tew lawa o yawɗo leyɗe fo no sanu foro o wilan noon ala wo ko o faala sina ɗaɓɓugol ɓengu o heɓay ɗum a wayi noon min ɓay o wolanilan ɗum ɗon a ɗaɓɓanimo noon e hakkille an yahani woofe on ɗo ni sina ɓiɗɗo suugu tawn ɗa no yeɗɗi no foti ɓamum ala an e nder village o fof aron ko heɓude mo okka ɓiɗɗo ma sina on noon yo on noon laɓande non yow ɗaɓɓu ko yara e yo ko on noon laɓa ko on noon okkata ɓiɗɗo ma ji on laɓaka mo laɓa fes min de ɓiɗɗo suugu taw welila nani ƴettumo okka jiɗɗo suugu taw ko nanduɗi yadata jonno mi falno noon yaw mahen ɗowtalanka makko sina hande waɗen janggo mi yaata ɗum noon mi tawaka e mum fes ɓiɗɗo na ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo jonno ko miɗa wawma wiide ya ɗowtan innalan a ɗowtalan ko sabu honɗum ko ɓayi welalla ko wonɗa ko wadde welalla e nder village on fof ko noon heɓuɗa mokkitirɗa ɓiɗɗo ma labatalki no foro e weltuno ha ɗo labi honɗum e weltuno ha ɗo sabu honɗum ɓaya janfoto men won mi anda honno kan janfa ɗo woniri yo labatalki joni e nder village o fof a ronkumo okka ɓiɗɗo ma sina on noon kono porto ɓen a hette no ko wonɗa e wi j'ai l'impression que a hetta nous nous parlons pas la même langue min mi haaja kay ɗum min mi sofintina kay ɗum min mi loppa kay ko wonɗa ɗum e kay yahu yo labatalki naati giyagal mo anno ko ndi gañanedi ma waɗi si raɓɓuɗa an kadi ko ɗum raɓɓinɗimma ɗum ko haajuma noon min noon mi hokkaymo awa noon ɗum ko haajuma a hettay noon loppol ma toon mor ni a ñiran noon ka village ɗo a haɗa ɓiɗɗo no hajja sukuta nam haray koko halduno ɗen kon min taw yomin hewtuka mo nga hande mi arda e baɗan an oɗa ko olofujo ko kamɓe wondi toon oɗo ko ɓengu makko ni min ardi noon e baɗan an fi ko yewtuno ɗen kon tigi tigi koɓe wonɓe e hawjude ɓe hawji kadi ko hoota e ɓeni ɗum andi tan ala haray komi faala noon si tawi ɗo wawi yewdude sagata mongon waɗen kisan kisan no yawiri hara no arrangime modi sanu foro nam ɗo on ala ko ton guini awa ala ko ton guini a haadi mi jonni yondi hay hunde ko firti ɗum ala wallahi miɗo howli o ɗo komin jibinimo mi yoki komi wowli wo haray mo jaɓi yoki wallahi joni ɗo hay hunde ala ko ton guini ɗo ko ton guini ɗo wo haray ton guini min addori ɗo ko barkiɗi
joni on ndara hey jogi juuɗe ma ɗe waɗi doyi waɗiya hey waɗi hoore ma doyi nani allahu akbar ƴebba Allah jarama hon Sukuta nam joni noon si woni e nder balɗe tati ma balɗe nayyi haray no walli men moƴƴa ɗum ɗon hande ko tenen e talata mi ɗo wawi wadde awa ka on nani eyyo on nani o tongin ɗo wo tongin ko sadi mon ko toli on ii ka mon on hewti ka mon mi hokki on ko laaɓi pos o tongin ɗo wo tongi ɗo talata are mahen joni Sukuta abba men ya wonen seeɗa kaw a waara albarka nani modi sani foro o weltanama mi weltanike on modi ko menen welti mi weltanike min ari min tori ken okkimen ko menen welti on jarama eyyi toli min ɗoɗali onam on jarama eyyi awa jarama albarka buy awa waɗi feƴƴi joɗoɗa nene nene ko honɗum waɗi nene komi nani ɗo gongo gonga ko non woniri ko hey ko fatunde wayɓi ɗo ko fatunde wayɓi ɗo koto Amadou yejjiti Amadou ha joni hala jungo koto o he mo faljudata Mamadou Wambo minen ɓuttinaniɓe yandi yimɓe saare yimɓe Fulawa ko goto on ko remowo minen on ko neɗɗo remowo ɗon daarimo ɓe mbuuɗi koɓe addani mi daarimo ɓe mbuuɗi daru nene adde moodi fi Allah waɗi ala fatunde heeɓi ɗo tan yandi fi Allah min Allah lijandala mi salam wayi salam nene on yetti jawdi o waɗi yeeso mon o yejjiti koye waɗani kon fof nene nene o halalan jungo ngal nene fiyatu o yejjiti ko Amadou o yejjiti min Allah lijandala mi ƴenga ga quoi kaljatu ko min nanguma nga perdi mbari mbuuɗi ko yimɓe mbari ko yimɓe nene sabu mawɗi sabu ɗum noya ko Mamadou waɗani on kon fof Mamadou dawa acca nene mo ara def jonna on sabu mbuuɗi ɗi nene Allah yoɓa yon wallahi Allah yoɓa yon ɗum ɗo Allah yoɓa yon yummo ɗon nen accitemo adde ñamen Allahu akbar kabira waji nen kono o jii o feeti honno nde nen ɗo mi okki hay suga a wartata faala kono ɗo mi okki janggo so ari ɓe ɓe yimɓe jooma jawɗe yimɓe ɗe wawi jooɗi ɗo ko Fulawa ɗo wonɓe yangaɗo ɗo mi ƴettama mi jonna o wonɓe yangaɗe mbeɗa yangiɗo hiɗa ronti koto ma bibbe kikiɗe dammi o fof honɗum waɗi ko honɗum habbi kajjete immi taw kajjeto immo ko honɗum waɗi ko honɗum wulata accu accu samakala accu ta ani nan waɗi daranga accu giɗo an on ta wolu ɗum nene ko tan mi hokkiti habbi daranga aɗa enayra woni kako gonga woni ɓe tawɓe haalde o ko yurdo leyde ɓe hokkitirlam billahi wallahi Mamadou yo haalda e nena armayn accu wullugongol ar Allahu akbar banum ko wela ko honɗum waɗa fettude hoore an pino ɓe hotiɗa jonta mi yalta ko joni ɗo geɓallal ngal nene waɗum andi fof komi waɗata adde nene adde sa yiɗi yimbuuɗi nene no loɓa taw sa yimbuuɗi hara ɗa ɓuuri jiba ñannewal Allahu akbar adde noon seeɗa ka waɗi doyi fi Allah hoti annabijo awande ke mi weltoto ayyan mi falakama joni ɗo samna ɗum ɗo jawkoye an koye foppo a naɓi jawkoye an koye foppo a yeeyi ene a jogoto juuɗe maɗe jogoɗa ɗiɗo ɓeɗe nelam ɓeɗe wandi ya andi sa sensi ɗum ko jami on jarama nan Sukuta nene on jarama ɓeɗe nelam ka eyi kippita mo nanɗa ɗo no wuro koto kajjeto yeyi to woodi ko yeetinan wo ngokkitirimo ko honno ɗum ɗo woniri nanda ko ɗum minani ko no woniri kono waɗi on susata ɗum nenan Sukuta ka woni ben makko ko yangoduɗen kon fof wa woni ben makko si tawi ma Allah woni mi wayno ma koto an hande si ɓe waɗino ɗum na wallitotonolan ko rewtuɗen ɗon fof onon ko Samakala won ɗon kan wokkitiri waɗi Samakala o jombeta janggo nan Sukuta onon ka taw waɗan ɗum ko kajjeto tum mi yiɗi ko kajjeto koto fi Allah yewtude e maɓɓe yewtude e nene min ko kajjeto tum mi yiɗi miijiti ko rewduɗen toon fof komin rewdi toon fof min e kajjeto jippi o fi Allah nan Sukuta fi Allah taw waɗan ɗum ɗo ko fusni nan Sukuta ɗum ɗo lannayi koto accu taw waɗan ɗum fi Allah
taw waɗan ɗum Nene. Bogoni bobango. Panke nene. Nene non kay don weltade hande. Bango ya jami yango dalanga. Dawulu. Mi aro ye mi nodda mi sora na my telephone mi nodda yo. Yango dalanga way nene. Dawulu nene. Wala tammi kon. Don boldi nene panke. Sayo yandi do tan ko da modi ma. Tan ko da modi ma yandi. Si godo ina ba may dewgal ko yo munyo. Ko yo munyo. O wiada wo wada. To tan ko la nena. Andi. Tayi don sonna la telephone nani. Mi sonna telephone ba Allah walli mi sonna ma telephone on may humpondira do. Min kay so wala la min kam ba telephone. Yandi bo bango tan ko da modi ma. Nani so anadi. Jollan doytude mo. Ay so wullani. Wonen daga mari jonnan. Mari jonnena. Ko bango yeyel. Ene panke nare jon. Way nene no yango dalangal. Babido debbo no yurmi onna. Way nene onna. Allahu akbar. Yalla hawtere na. Boy, awadu susi e hore ma hay fuy hande sibe anyani mawdo jango Allah ukkoyte ko kana non badi. en plus bro ko non woniri a faami sa hande min déplacé ke ngari ha ɗo min noddima fi conseil golma tadi ɗum waɗa souci ko hoorema a faami voilà ko yiɗa waɗi yo andu ko Allah quoi sa yi noon kamɓe goɗɗo no yiwa ko saare ara ha ɗo ɓe ɗette jomum ɓe hokkitiramo kamɓe ɓe yeggiti ko feƴƴi kon hakkunde mum fof ɗum noon ke min ɓe yi quoi mais pour toujours ça va aller quoi ɗum noon tadi ɗum waɗa souci ko hoorema sa arsike ma tun e makko no a heɓaynomo a faami mais ko arsike ma tu woni ala e makko quoi fami ko yiɗa waɗi wandu Allah mo yino a faami ka minen ko ɗum ɗon tun adduno men ga joni en plus frère ala problème joni on jarama nan on jarama ko mi weltike joni minen ko ɗum ɗo adduno men joni minen min jawrude dow ga quoi kala yaade mi gaynto ko mi wonno gollude ɗo kon an e yiida après inchallah d'accord merci hein courage awa nani ya ɗo tigi mi duwani kew mi weltani kew yalla yettuno yore jam on ari on waɗi teddungal modi yo Allah accude ha ɓoya juuta baba ko minotama sa yehi o hollaɗa ko o wima wonon ta sattu e maɗa andutu ko mawɓe ma ɓen ƴettimo hokkuma haray ko ya danko dewgal ma ngal nani debbo ala ɓuuri dewgal muɗum debbo ko laba wo ko laba so ala e dewgal haray ko o merejo Allah hokkima dewgal wona oɗo haray ko ya danko kaw kam bonno jikke haray mi torike makka rewi Allah jokki en ɗam ko jikkejo teddungal okkira ɗen wona jawdi haray jogi to fi Allah nani awa haray bandirawo mi weltanike on nani mbokk mi amuñu lu dul di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yoonu jàmm kontaan nañ yal na yàlla kontaan si yéen amin amin wallahi wallahi ñëpp ñun tamit amuñu seen fay ndax déplacement bu ñu def ñëw ngeen dalal ñu teral ñu surtout ñun fii dëkkuwaay bi neex na sama jabara ngi naan ma ñibbi bi daa gaaw waaye nag xam naa beneen yoon rek incha allah soxna si ngeen jox outil il faut que dañuy ñaan yàlla suñu borom moom mu bañ ñoo gàccal incha allah xam naa ne gàcce du si musa am ndax ñim ma woon man gis naa ci loo xamante ne dal na xel yaru na tey na du siggi xool nit allah jërëjëf jërëjëf aw njaaram nani aw jërëjëf waay kon de gungawuma leen maa ngi yem fii nii jërëjëf incha allah aray on jaarama nani yalla accude ha boya juuta ay on jaarama way
Allo nene on jarama. Nala to ngiɗon hijam. Nene min miɗo hijam mi hewtino miɗo hijam miɗo walade ko foti. Miɗo nyamude ha mi hara nene. No futi ha wallahi ɓe huɓɓillan tele. Ɓe jonnala mi nyama ha mi hara onon le. No kotan waɗi ma kotan na toppitade on ton ngiɗon hijam. Ɓernde nden liɓani on nene. Nene la wulla on wallahi mi wullamo moƴƴa non. Wallahi saga wara koyne wondunoga. No soran do to o wayri ɓe yiide. Wallahi miɗo jooɗi ɗo miɗo dada tele. Hakkude Allah mi wullamo moƴƴa non billahi. Ɓe jam onon kadi jonge jam jan tummin awa si Allah jan. Acce ko min nene a woni yewde mi landoto ɓe si tawi ɓernde nden liɓani ɓe. A gayni Mi gaynani to min mbi suufintinaka sukange nene ma woni yoɓɓe ma sukange goɗɗo est ce que ɗa andi ko adduma ɗum kono waddi lanɗo siɗa anduno ko ɗum addunoma ɗo na jewɗagol ɗo wulgol no téléphone modi am konno mi waɗi goɗɗum konno mi waɗi mi bonni ga goɗɗum. Sustaw tari ko watti ɗon konno labaɗa konno komi sustaw ndara konoɗa hekkude fermo koy tari ko borni ɗon min ya fermo farkama don on nanay to nginde ville sikko ngal janna moɗon on timmi konno konno ɗo wurlugol alaɗo ila hewtuɗa ɗo a nani ɗo haala si anduno konno ngaddo maɗo wa a jiñantano saare dande ɗum ɗo mi andayima dande ɗum ɗo ƴetto la yaltude ɗo mi natude mi tawa wattike ha moƴƴi et puis kadi la yaade kadi mi nodda morowo ma on partir de 11h ya ɗi coñci ma ɗo nde tiggare ma ɗo mi yiɗa ɗum hiide ko hoore ma ɗo d' accord ok ko ɗum ɗa hullude ka faala mi waɗa setele ma we kon ɗum kon wawɗa ɗo ƴakkuɗo kegu mi anda ɓe wiyata ndaran sa anduno ko ɗum adduma ɗo a jiñantano saare ha maya mo yehi fulawa tun on hi on tigi no hetti tun iwɗo saare on hewti a hewti ko saare mi hollete ko wonɓe ko saare ɓe gonnuɓe woni e gollude ok wattula natude joni kadi ok dari ko nena nadi mi sama budi ko tan I'm so tired. Narko mi waɗa kono mi yaltirde ɗo gelle min fof no ferma. Siri business ko business aduna ko joni no fuɗɗi welde hakkude e Allah
sa nani jawdi goɗɗo jaka finata tun heɓa jawdi ko ma waɗa business wallahi jama no jibi ko non business yetta verma chéri kala man tin faalaɗo waɗde heɓude jawdi tinna hara koko yaawi a waɗay business jama no jibi na ɗum haray ka komojo sa yi woɓɓe no darne ɗo galleji potopataji ino jiiɓira mbuɗi no faalira non ko kankali ba maapi sukkar kan no weli jewɗi Walaikum salam. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Ouais, ça va. Naka Aliki, le patron est là? Il est là, mais il est un peu occupé, quoi, c'est pour cela. Ah bon? Ah, vous voulez quoi? Je voulais le voir. Attendez-moi, je vais l'appeler tout de suite. Ok. Il n'y a pas de souci. Oui. Patron, gorejo mo ngari? Inuma yo ara. Oh, madame. Venez. Ah oui. Merci. Ah ouais. Patron ji ay est-ce que be marambu taway ni. Entrez. Bonjour. Ah. Ça c'est mon boss frère. Ça va? Ça va. Comment tu vas? J'ai amené quelqu'un ici. Ça c'est ma... Oh. Fais doucement. Il est toujours jaloux. Ah, pourquoi je ne serais pas jaloux? Si on aime, on aime. On est place. C'est le boss. Ça va? Le big boss. Bien. Oui. Allez. Mettez-vous à l'aise. Yo. Ça va si loo nekk? maa ngi nii rek. mais cool. toogaay bi nice na. li mooy business. macha allah lii laa gëm. couple heureux. boo déggee business. je vous envie quoi, regarde-moi. Regarde-moi ça. Mais c'est l'amour, c'est ça qu'on appelle amour. Ça se voit même, ça se voit même. J'aimerais bien avoir une femme comme ça qui va prendre bien soin de moi. Voilà, parce qu'on a mais revenons à nous. Je vous ai amené ce monsieur-là. C'est un... Ouais, patron, c'est un boss. Mais écoute. Ouais. Y a quoi? Lu mu indi. Ah, yow tamit. Xoolal. Man dinaa fi andi ku dul andi dara tamit. Oui, il a du flic. Oui, ma. Laaluma CFA, laaluma franc Guinée, laaluma Dallas. Lu ma war a laal. Mais yow balaa ngaa fël gémmeñu sàmm nga xam ne tamit mais la may wax. Ah non. Bàyyi ma wax. Mais ki ma leen andil boss la. moo ma fi tax a toog. yow daal dollar CFA daal doo ko la. Yes. Dollar euro. Sama Noël de. Ah ok, ida xaala pular. Ah ok. Merci bien. Ah kon pël la. Damaa ñuul rek waaye dégg naa pular ko. Yow naa la fi nag. Ah. Bana, pas de souci. Voilà, kër gaa ngi nii ah. Ok. Machallah. Boss bàyyi ci mooy boss bi quoi. Menen ka me ida hala buy quoi ko ni wo ko vite quoi ay appel ji ni do di ni quoi. Ok, Joni. Léegi léegi nag il faut ñu dalal ko ñu won ko ci xale yi choisir. mais nag balaa ma koy dugal dama koy téye ba pare. waaw loolu moom dëgg la moom ñun nag c'est que nag ñun dañoo baaxoo. voilà moom mooy gérer côté xaalis. Ah moom li mu bëgg yomb na de. moom mu ngi laaj. non yombul lu mu yombee yombul de. non man maay boss bi doo ma yóbbu. comprendre nga. Sané. Ok, la Marimbudi ka. La Marimbudi. La Marimbudi. Na problème. On n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Mais mimi wa yalti ne mbudende mi ala ifus mo wala fi euro mo wala fi dollar. Mais ok d'accord hey. Mais écoute, mais ça arido. Jonna me mbudi made mais ronka ma yeyde ko wonda sorde kon fiyonno. Mais après ko mi hala ma kon ko laabi no. Ok, c'était non après quoi donc voilà. Problème ana. Ok. Sané. Non,
yaa ko yóbbu mu def xool. àndal ak moom j'espère que ne doo ci am. y a pas de souci. doo am déception. y a pas de souci. incha allah. Ah, ça c'est bien.